Good afternoon to all of you. iSABC ifake sikhalo ngemsombuluko ikhala ngendlela labe aphethe ngayo umdlalo nompempe Magethe Diaye waseSenegal. Nebasithi bakhe lababili ke bakuleli vele lisentshonalanga yeAfrika. Ngalesibili Ludzaba lutawendluliselwa ekomidini leFIFA lelicondzisa tigwegwe. iSABC sevele ibhadeleke imali yekufaka sikhalo leyinkulungwane yeSwiss francs njengekusho kwemtsetfo weFIFA. Lesikhalo simayelana nekuthengwa kwemidlalo kukhwabanisa nenkhohlakalo yalabo babekwe kutsi baphathe lo mdlalo wekuhlungela umcudzelwano wendzebe yemhlaba. Diaye waniketa iGhana ipenalty esiwombeni sekucala leyavalelwa enethini nguAndre Ayew. Kuphumelela kweGhana kusho kuphela kwendlela weBafana kumkhankaso wekuya eQatar eminyakeni lodako. iFIFA seyinikete iGhana Football Association kutsi made kube ngumhlati nge-20 kulesetulu kutsi iphefumule ke ngalesikhalo lesifakwe yiSouth. Estatimendeni lesikhishwe yiFIFA likomiti layo lelicondzisa tigwegwe litawulandzela umbiko lelinawo kanjalo ke netitfombe lesevele linato uma libukisisa loludzaba lwesikhalo seSABC. Mina ke ngingumduduzinhlovu leti Tindzaba SABC ngiseJozi. Kanzi sesekude ngemdlalo welisontfo iGhana iniketwe emalanga lamabili ekuthi iphendulele ngetinsolo tekuthengiswa kwemidlalo wangelisontfo. The issue now is, do they have clear evidence, or can they get clear evidence that the referee was influenced? If FIFA is able to investigate and find out that the referee was indeed influenced and the decisions that he took were not decisions that, if he was not to be influenced, he would have taken, then certainly, as if you look at the precedent, to mean that FIFA will have to ban the referee and also call for a rematch. Ghana knows that they have qualified, and so the draw will be done in December for them to find their opponents that will play next month. What it will mean for Ghana if a rematch is called is that, as you know, they already know they have qualified. If a rematch is called, they will now have to come back together, psych themselves again to try and play a rematch.